Japanka Tsuneko Kondo Skušek živi u Jugoslaviji preko 30 godina. Ova žena iz daleke zemlje koja voli naše ljude, a ne zaboravlja svoje, okružena je predmetima retke umetničke vrednosti. Redak primjerak bude. Kineski čajnik star 300 godina. Kineski vez na haljini. Japanski pojas za žene. Haljina severokineskog plemića izvezena čistim zlatom. Slika kineskog duhovnika sa ramom izrađenim od palisandra. Duborez na ramu sa glavom lava. Duborez na ormanu iz kuće kineskih careva Min. Ova retka umetnička vrednost izaziva divljenje i poštovanje prema drevnim kulturama i prema oduševljenoj kolekcionarki.